lafan dubbadha فيديو يخنارتي ولا من دبدا جولس ودي خيس جرانيف وريك أبا جرا ربي نجاهن هاجلشو جوله هدوك أبا هالكن إداخنا أكن رانتنا رجعت هالكن إداخنا نما جهاتو أبامي وري ديراجة وري بكدلجاتي خيديو نمني سوني جولين سوني خايو ميكا كبدوا ميكا جنا أكنا قردي نمو بربيتنا خيس جران نملي بريتي وارو بيتي بيجنا ما كتاتي نبينا خايو كسي سنة سوق أبو وان الرتي واجبه هنتهيني جت نيات دمان أما عمره أقولني متي يو حال سيف متجاي تري أمة عربا نجها برجراته بأي طريقة سجسو يودن دنيات دلايا خديرة أهلا وسهلا قالوا مربي واجبه سرتين جوني من استطاع خن جامني ملء درك ما متي واجبه متي واجباته ميك خاقولو قبل تشخنيتي وان واجبه انتني في أورينا جولي ميكاتو نيات دماجر أبلو هنا قانو برا لكي غليتي جي ليه أكنا ما تانا داف مالي فوان انتاني اتانا مالي في داتنا هو سينتن غافا قلو فيتاني في تيساني فورق آخيسان مرتني هو قلتنو تيساني جاتو أكنا ماتي توكو خانا يچون أكنا ماتين تايتاني أو فينياتي سناتي بكا دلقاتي ساني تاها غافني اسين عمره غوتن يوخا حجي غوتن غافا غلوف مرتسيتن اچي بوتداتي حجرتي حجس عمرس ولين غداتي غربيته سني غلا غرومو اوسو غرتي خايو ميقلفا قبدو نصيبه نمني توكو يو دبره توكو دبرو دبو دندا نصيبه انا عارف ولكن مو اوف ايغون غاري بكينو تجرتني اكا افين فين اوسونتي اكا بيجيتنا ما سون فيتو تجرانا وانجو متاقي نكنتي يمني غاري اسلام مفات warroota ijaazaa galuudhaaf garteem iiddi dhufteettanii wanti jettan yaa naas gaafa silaa ijaazaan galamtu galame bashannaname maal jenne barri sun kutee jira suudiin yeroon amma jirru hattana yeroo dalagannee keessaa garteem namuu khara isa baasutti deemu malee sa'aan bashannanaa suudii keessa kutee jirti sa'aan iida jennee ijaazaa gallu maaree jinniin kun hafee jira kutee jira gadaan kana kutee kanaafi shamarran keenya خيستو شمران خين إجازة جتني بكا دلغاتين ديمنا أمني هارا واتك أبايا قلوداتا خانا بيخا دروجة چورا غافة لفتي نغاتو يرو إيدا نبيتا مالا كتو وربجتن خيسا تورتان جاتشورا خانا سندران جاتشورا أبايا قلودا ديما لبونا بانهن إيجين أمتهن إين وان بشننا قجاتو بشننا قجالا ماتي بجتة لبوتان تيتان نغاقا إياتا الألادا yaatan gartee khaayyoo meeqaf duba qabdu yaa kha ilmaan isii faamiliin isii guutuun gartee isii eeggattu hanga kanaaf jettee fedhii hanga saniitiif gammachuu yeroo saniitiif jettee ልቡ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ክልሎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች ጥቃት ሲደርስባቸው ድምጽ ስንሆን የወለጋ ምን ነው ረሳችሁ ምን ነው ለወለጋ ዝም አላችሁ አይነት ነገር ነው ብዙ ኮሜንት መጻፈው ብዙ ጊዜ ምን ተጠየቀውና ወለጋ ያልተረዳችሁት ነገር ጭንቅላታችሁን አንደኛ ከብሔርተኝነት ከዘረኝነት ውጡና ባንጹ አይምሮ ማሰብ ጀምሩ በመጀመሪያ ደረጃ ያኔ ልትረዱት ትችላላችሁ እንጂ ዘረኝነት ብሔርተኝነት ውስጣችሁ ካለ አትረዱትም ፋኖ ወለጋ ሲሄድ የሚገለው ሙስሊም ነው እነዛ ጫካ ያሉትም ከጫካ ሲወጡ የሚገሉትን ሙስሊም ነው የወለጋ ምድር ደግሞ ዘመን አመጣሽ እምነት ተስፋፊ እምነት የበቀለበት ምድር ናት ዘመን አመጣሽ እምነት የት ነው የተመሰረተው ከየት ነው በቀለው ካላችሁን ከወለጋ ነው እንኳን እነሱ የበዙበት ቦታ ሀገር ላይ ሙስሊም ሊኖር አይደለም ሙስሊም በአብዛኛው የሚኖርበት ቦታ ላይ መጥቶ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ በጥቅማ ጥቅም ሙስሊምን መደለል ካልቻሉ በግዴታ አስገድዶ እስከ መምከር የሚደርሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ወለጋ በመጀመሪያ ኦርቶዶክሶች በኦሮሞኛ ማስቀደስ አይችሉም ነበር በአማርኛ ደግሞ ቄስ ፈልጎ ነው ገና እንትን የሚሉት በአማርኛ ቄሱ ሲናገር ደግሞ ኦሮሞኛ የሚችሉት አይችሉም አማርኛ እነዛ ዘመን አመጣዎች ደግሞ በተለያዩ ቋንቋ በኦሮሞኛ በተለያዩ ቋንቋ ነው የሚያስተናግዱት እምነታቸው ስለዚህ እንዳለ የወለጋ ምድር ተጥለቀለቀች በዘመን አመጣሽ ሙስሊሞችን በጥቅም መደለል አልቻሉም እጅ ማስጠጣት አልቻሉም ሙስሊሙን ያላቸው አማራጭ እንደው እኛ ራሳችን ስንበክት ስንግማማ የዘረኝነትን ካባለበስ አንዱን ጀጅ ማድረግ ጀመረ አንዱ መጥላት ጀመረ አንዱ መግፋት ጀመረ ለነሱ ተሳካላቸው ጮቤ ረጋጡ ማለት ነው ትልቅ ድል ነው ለነሱ ሙስሊሙን አጸዱት ማለት ነው ጫካ ውስጥ ያሉትም እንዳለ ዘመን አመጣሽ ተከታዮች ናቸው እኔ ኡስታዝን ከገደሉ በኋላ እነሱ መደገፍ ትቻለው ከዛ በኋላ እነሱ መደገፍ ያቆምኩት የአብይ ወታደሮች ሄዶ አይደለም ፋኖ ከነሱ ጋር ገጥሞ አይደለም
ያለ ምንም ምክንያት በጣም ለእምነቱ የሚቆም ሰው በጣም ዲኑን የሚወድ ነሺዳ የሚያወጣ እንደዚህ ድብ ያለው ነሺዳ አይደለም የሚያወጣ ኡስታዝን ከገደሉ በኋላ እነሱ መደገፍ ትቻለሁ። እኔ ለሙስሊም ጠል መሆናቸውን የዛሬ 2 ዓመት ነው ያወቅኩት። እኔ የወለጋ ምድር ደግሞ የዘመን አመጣሽ የተስፋፊ እምነት ምድር ናት። ጭንቅላታችሁ ስመጣ ሙስሊሞችን ገደሉ ሲባል ኔቨር። በዘረኝነት የተጠመቀ በብሔርተኝነት ልቡ የተደፈነ ጭንቅላቱ የተደፈነ ሰው ሊገል ይችላል። መስጂድ ውስጥ ገብቶ ግን የመግደል ድፍረት ይኖራል ብዬ ወላሂ በምላስ ያልመሰክርም። አላሁ አለም። ስለዚህ ውዶችዬ ወለጋን ስታስቡ ተስፋፊ እምነቶችን ዘመን አመጣሽ እምነቶችን ያቺ ምድር የነሱ ምድር መሆኑን እንዳት ዘካተል ፍጥር ማቲ ከሰኒቱ ብየት ሲኒባሰሞ ጀራ አረባ ቢረ ደላይ ደልጭ ሲኒባሳ ጋፊ ከነና ዴቢሳው ጆለን ሸመራጀቹ ጋፈተኒስ በይተኒ ማቲ ከሰንቱ ሲኒባሳ ጀራሞ ጀራ ቢረ ደላይ ደንቱ ሲኒባሳ ጀራሞ ዱንፋ ከሰኒት ባፈታ ጅርተን ጀስት ሐለ ከሚን ባፈቱ ጅርተኒ ሜ ኮሜንት ረናፍካ ሁንድ ከሰን ኦኬ ወሮን ቢያን ባጅርተን ሰላም ማቲ ብረ ጅራኑ ማቲ ትኖ ባሳ ካምቤ ከሚሃንጋ ማቲ ብራባኑ ወሮን ቢያን ባጅሮ ሆነሞ አካታ ከሚት ባፈቱ ጅራዋን ጀዱን ሲንጋፈቱ በርባዲቲ